Kani gadega Pati CCTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Hadian wa ulat kejela ugangga prasad ula ajing keren da kaktian hindi ha kasngis dang joka dorbar mang tengka ka basipho joka sorga jela bat kala don ru kajing persya na babun ke MLA kham tam na kaliang persya kumta na kaliang ba Adelbert Nongrum MLA ka khnam na not Shillong constituency ula penpau ba uru ula rai ban ajing keren da kaktian la jong kata da kaktian khasi ha ka dorbar mang tengka ka ban sedang biang ha ka khat khandai terik ulu ber mentau snam ban kham sha shushu halor kani ka Pati CCTV kalayo bani keren baduba Adelbert Nongrum ha ka bawlo ong ba ka jingkran ulat tin hindi ka dai ka boit rekam jong ka BJP da ka batmu ban penlong ya kari India ban keren bait tang da ka wei ka tin yang kani kam dei ma thmu ba keren no rakh tin kasi de ko mas pensai de kalong ba ka governor address mane apo assembly ni ka ten house no assembly ko sipo kamu empat cucang menurut berkeren dengan hindi. Kamu dia bilang komunal. Bat aku bakalong na semua dia digaranti ke bah. Kamu dia mau persyak. Dari aku baka aku mengintip lang porok kipa bol kia malis. Ki legislator mo. Aku dah nampak kat Agos House bol kim nam sutu ke hindi. Ti dari jingsha kat head of the state. Kulido jongka state. This what they want prepare in English. Ni lah dia baca sekolah baik. Macam members dah English version. Hak jingsam, mau dalam Quran sudah Hindi. Lah syubiang. Terlebih ni ketika eka bah nitip ke ideologi juga BJP. One prolong one language, one religion, one nation. Terlebih ni ketika maybe ketika first step kaba ngi ko mo jet benri bidong kamban baik ba sotu ba kendit benri par khamtam yaki para MLA sebagian sotu nomor kajing dawa jo por kalong ba ni ha par husiar ni ki bar kani gadi kelenti ko ba ngar asim na kuiga rairan ba ka kan ka provision sha ya ke yaki MLA ba kan no ka kenti ko comfort mo kala ba sotu lambar khamtam me kalong ba in susu khamtam kuki pai ba pai lang ya ke bang nyatai khamtam ki jino kam joka jala tendai kum bakalong kani ko wiga rai ka first step joma ro kum mukhnam ba ngiyam khamtam en ak bata ki jimotoi jongi try mulu kham dalom communal likiwi kham da deprive no ka hok jongi wi dengan semua ba ketika kabu ingat apa, ngawan sim dengan lenti ba, dengan address ya ke, governor's address, mau ban sim bata ke divide, namun di kalau dah ketin kasih, ketin lajong, abang sulung, pro panong ba, this is my soil, this is my land, and it's high time that we should use our own mother tongue. Tendai langsung kali di first step kena ipik kibah di nabot bakal dia dan kemau ipik ke profession kam dia punya IPA baraso saram bakum kram upai ba lah yang jijok ni penting nan sim ni banta kalong ba kawai strengthen ban klan yang di jidawa ya ka ba kaktin lajong di ban itu bakal dia ban rung apa khandip ba pra jong ke ichiru haka jitu ubakar bang haka tu nak benda kakti lajong hawa juba hab ekajing keli ba Adelbert Nongrum mulong bakam long ba nyu nu MLA ban keren de kinu jai kitien regular thu pat ba shikenta shwa ban sedang kador bar dai ban pentip lupa ha commissioner secretary lani ha ulampang khnang ban yo ban penkala shek kitien phareng aku mau ipi kadon ka ki aja privilege kadon ka provision ke ba ngilapan penokam yang kaktian ko itu pengihap ban pentip shwa setengah ta sya commissioner secretary barsha speaker barang cukup por bahasa kulit dan kreatif dah English version mo seki members baru juga Agos House jadi dalam 4 Julai menu-menu dengan semua sarang ba miju ongi berbor ba khana ba manu banikau balik kiki ba khampir maka khanam hi ko ai balong ba khampir ang pregiwi
Kani ada ka kabu. Pangin scam ba kamli gandai tani subject dari hakimi bagi bantai subject kasi diban. Hapetai hakimi par kipor athai kanong ka kabu ko min hapan simeniga. Bantah kham kanong ke jimatoy kham tam ba bubun pala. Uba Adelbert Nongrum ula pensyairu halo kajing pep jong ha kajing jet di ulam phang pathama jong kajing dor ba thawan ke jela bat udan kumni ban pensyai. Ti ngasko pan pensyai kanang ba bubun balang unyo kajing syai kham tam ka 17 North Long constituency. Ha lor ka jing jet yo speaker jong ka Meghalaya Legislative Assembly. Ani ka hani kidat sing badan. Tindai jing syai kajing upstream ke jong ka long tani koi. Pi hapan yakun baban yen baban bar scam nang rim ko bangala dapan flash pa ba boros kata bangan long marui haka bangan hapan pitchwa ke igi jimuntoy ka basisya to pa ba lagadi opposition tesi no ko por ngala ban join opposition tira lagadi siya ka ruling ka bariga government mo imbaga sarkar ka bailam ta imbaga jingya khle khawlang chuke NPP BJP marki huida ki party rada kani ga agi jimuto ipadba rada kadon chika jimuto ipadba ta pla nong ba hagol do por hape edo nang reka mane so tilang ti ko bakalong hi ngada kren do basang ba nalong marwai hapade bawan hapan ya data di wait and watch hapan up hapan bet makam ta malong marwai ti bagam ko apan sim nu karai wan bakala nu ga rai ko sim tindrei kadang gajele bajur ko mashathu mashalam kidan ki parlo na ki board side party mo ki blai kendo aka sibiet shwavan wan ga election to speaker ti ngata kaptit mo don apo ndre ki ga mahapan su presume kemudian supaya mansu posan mo haradi kung gamal na lut kung way kung loan na emily jo khanap magampo apan isim mata kita ka election jo speaker desi kala manong ka cross voting mari script bola maka mo itu ipi bagidon board side ki bigendo ngampo bandon ban betit maka mo la kremi mat pa dalam bagi press media ba along marwi bangan yang marwai itu hapan pet apa yang ipo ke jimentoy rakam jimentoy kalau marwai bangan ra ki issue belum ki mat ki belum ditawa jaga cai bener jadi lo tanong rim kajing upstream jo kajing pep no kajong ngatai kan don jidu no don jiu no magini gidi he pat ro artli hot na burum ga awas house kabde ga yang kentang ga yang yatai jong ki nomi khmat mai konsorsi upr kega singiru ko ba long ka singi bakar pang jong speaker kadega post speaker mo kadega respectable post apo ka agos house ndai jisha ngam dei hu ban pen dega chlong ha perkara ko kita jingi khun ba po boleh sih kalau menurut cross voting dalam cross voting asu ngat nang chlong lang kenya ka bahai ngam abstain nomor kim degi ki banta ki ba long ki dawa desi khampam kadai tangka election to speaker di kata musuh terpau membaca